Manchu murigeli kubatikana amo nogochoro kwaye Papa Leo oikomi na kane nigomo Bishop Weda Osisi ya Kisii Bishop Joseph Maurura nyarakabaga kubatuka enkwana yae kumuganilia omu Papa oyuwa omuye ama ya semiremo yae zanyarakabaga kumotogia habuna omonto bwatete chimbaratero chingiya kuikira kanyora kiroge kyo Papa hene kati ye chingwana chiri anyarakabaga kubatuka Bishop Joseph Maurura oikatwakire Papa ngambe ya mono erueta sobo mabuaye como muntu murungi onya tabo muntu murungi tare gocha gwika lakini asengenjo arengo murunga okore bintu buya nonde tayo ore gupinga ibintu are ko gupanga asengenjo bipangire buya. We congratulate you, Holy Father, so that God may give you strength to rule us, to direct us. So congratulations also to the cardinals who participated in the conclave. Congratulations to all Christians of the world who remained in prayer until we got this Pope. Remain united. Mobegenteke mobotambe. Nainde abapapa bababe bagosingira ngaki unatura Kristo elieta digo tobuata nindi Kristo. Kristo. Tiamangana ya muko nyagoita naganga abana baisiria abana. No. Intuna abana banyasaye Kristo nero murayito. Onye elieta li Kristo lite serito le sabande goita. Igora negenteke motoli. Tobegenteke. No morembo asitolini sensengi.